o fi yemɓeeɗo e alluwal finde meɗen bange enen ɓeeɗo julɓe ɓe anndanɗa hoore ma allahu tabaraka wa taala jokkini en nde ɗo alqur'anare o waɗi en kadi ɓaawo annabijo o sallllahu alayhi wa sallam o ɗon yiɗi ɗen wonugol aqidatan ibadatan wa sulukan eɗen ñaagi mo kanko Allah yo accu en e dow ɗum ha ñande o ƴettitiɗum haray si en ɓeydike sellinde finde meɗen haray e malama oɗum waɗi haray suɓiɗen e oɗo dawra nde ɗo deftere usulu sunna lil imami Ahmad bin Hanbal yo allahu tabaraka wa taala yurme ɓe yoɓa ɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi almamiɓe diina almamiɓe ka finde almamiɓe ka sharia almamiɓe ka gandal jawire ka peewal yo allahu tabaraka wa taala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi haray wonde mi wallitore ga sharhu ibnu jibrin on inchallah walla ibnu jabrin mi wallitore sharhu maɓɓe on e bange firtugol e yanñagol e yoga e makuji maɓɓe ton ko tata kon hato jina e yanñagol e muɗum inchallah en soggay tun yahe li diqil waqt sabu faɗugol tan on cheikh ibrahim ceerno ibrahima ɗo abou ishaq inchallah ɓe soggana en ƴeeɗen ɓawo ɗum min mi firta si wodi hen taliqat e ziyadat inchallahu yatafaddal biha refti ceerno meɗen ka sengo ñamo ɗo imam meɗen cheikh ahmad wuri imam ɓe meɗen sangareji ɗo inchallahu kamɓe kadi ara e dambugal ngal no udditi li yuallika ala ma tafaddalna biha inchallahu taala فجزاهم الله وجزانا عن الإسلام خيرا joni haray en daray to ngeli si tawi e wallitore sharhu on woodi goɗɗum taw ko hanɗen andinde wonde karamakoɓe sharhoɓe defte ɓen ko ɓe faandi ko wallitagol eno wawi noon ɓe hawra e sawaba eno wawi kadi ka tawata yeruɓe maɓɓe no yiyani ɓe paljol e sharhuji ɗin hay matunuji ɗin no ara karama ko ɓen fewna ton konguɗi goo tawa siɗi fewnama ɓurata jonnitude wallifande nden haqqe muɗum wallito talibaji on dini si accirama non ɗum no heewi e talifatji ɗin ko ɗum waɗi ɓe andina en wonde kamɓe cheikh ibnu jabrin ɓe maki min ashhari lmutuni almukhtasara التي كتبها السلف رضوان الله عليهم في العقيدة متن أصول السنة بما كتو ينغندو نجيا إكو لولي إكو أندن داور ما نرابين دينا إمودون إبانغ متنوجي ووالفا في سلنغول فين دي جلد إبانغ لسلي دينا كان ندو والفان دي إمام أحمد ندو بيئي أصول السنة نموني يسو ميدن دو لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذن عندي يمبي بين كو هيوي كو غاري كو عندي المامي بين كمذاهبوجي كو وندي كو فيكا يانكوبي سنداري وانو إمام مالك عليه رحمة الله يبجوجي رسالة في العقيدة رسالة بين تيرام رسالة عقيدة إمام مالك سجنغانيمو كو هيو بي يمبي yandanda hoore ma ko anduno sifi imam maliki wolama haray ko ñaawode shariatu sifi imam ahmad bin hanbal yewtama ɓe sikka ko fi ñaawoje dewe tun ɓeɗo andi la ɓe gandi awwalu ma yudras fi l islam ko al aqida ko neɗɗo adoto jangude taw ka islam ko jannete arande lawol ka islam ko nde ɗo finde e manhaju salaf al aqida wa manhaju salaf ko ɗum ɗo adete jannede taw ko ɗum ɗo moƴƴuɓe aramɓe ɓen adi jangude ko ɗum kadi qur'ana adi jannude qur'ana ko adi jannude ko aqida tawhidon e manhaj assalim on ha tawa neɗɗo on o waway hisugol e laawi ko sinca e afkarji e miijoji e pille ko yimɓe ƴetti bakkidiri e islam on wano pille yimɓe rafidankoɓe ɓen
e yimɓe ashariyankoɓe ɓen e ko waywa muɗum. Si tawi on tigi sellinaari finde makko nden, haray hande kadi ɓernde makko nden e haqqil makko ki woni parcelle vide mo hawrodiri wo tumba e nder ton ko mum kon o jaɓa ɗum wona e makko. ko ɗum waɗi ɓe wiyay al aqidatu awalan. kala karamokojo diina, o woni mufassir, o woni muhaddis, o woni faqih, o woni lugawi, a taway taw awwala ma bada'a bihi fi l ilmi wal aqida. ko ɗum waɗi so ɓe wiyay al aqidatu awalan, ko finde nden taw waɗete jangede. ɓe tamƴiniɗe jangi deftere kamen ɗo nde toɓɓirana ɗe gandal. ceerno on ko ɗum fuɗɗori: awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi, summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi aw ma yasluhu bihi fardu aynihi. fardu no wona fa'ilu, mo wona maf'ulun bihi. o gandi oɗo ceerno tigi Abdourahman al Akhdari, yo Allah yoɓɓe ko moƴƴi, ɓe andini en wonde ko finde nden taw waɗete jangede. ko ɗum waɗi sa yi karamokojo faqih haray ya andu kadi o himo ɓendi kadi ka aqida. sina ɗum o heɓatano jangire a sharia on ma tafsir on ha o luggino ha o towa finde makko nde sellari. karamo koɓe jaɓantamo ɗum. enen noon hande ɗe jaɓana jama on ɓe ara jangugol, fuɗɗoranen ɓe deftere haala, fuɗɗoranen ɓe tafsiru, fuɗɗoranen ɓe fannuji goo. ko ɗum waɗi koye ɓe yahu ha ɓe muuto wiye kaari no mari alluwal kono hara finde nden ko ñolde. salafu sali en ɓe jaɓari jannirgol noon, ɓayna noon ɓe jannira. ɓe jaɓari jannirde noon, ɓayna noon ɓe jannira. si on tigi ari taw ko aqida on ɓe lowata e makko, ɓe jannamo ɗum ha ɗum ɗon sella, on tuman noon faramawhu fi maydanil ilm, ɓe bugomo noon joni ka tere gandal, o yaha nder to joni nder ko jangata kon o wawa senndidide yumayis ɗum ɗo hi karamo koye maki ɗum ɗo kono taw awa oɗo muallif windi ɗum ɗo awa taw o watta landitade, o peesa, o hendi kon ka qur'ana e ka sunna. oɗo so tawi ɗum attoranoka ko adi arde wo kon ɗum on tigi marodata. idan haray en andi imam meɗen Ahmad bin Hanbal, jammaɓe imamu ahli sunnati wal jamaa, ɓeɗo e dow ko ɓe woni kon ko ɓe imamun fil fiqhi, en andi kadi ko ɓe imamun fil aqida a finde. wa jazahu llahu anna wa anil islami khayran. e nder deftere nden ɗo ɓe wi wa qad bayyana fihi madhhaba ahli sunnati wal jamaa fi abwabi al imani wal qadari was sahabati wa fadailihim wa ghayriha wa lidhalika kana jadiran an yuhtamma bihi. so yi deftere nden usulu as-sunna nde himmirama kala ko ɓe yanganike nde shuruhatji ari nde jannama, nde yanyama, nde yeñama, ko tawde ɓe ndaari nde ɓe tawi ceerno no addi e mayre laawol yimɓe sunna ɓen tigi. ɓe waɗani ɗum dambuɗe, mana mawaqif salaful umma e bange ngal ɗo gomɗinal. sabu si gomɗinal ngal iman on boniri neɗɗo on, aɗa hande kadi dina kan alaka maho. ɓe addi nder ton jannugol kadi fi oɗo kodduruye, sabu hewɓe e julɓe no murti ka bange alqadar. ɓe jokki yimɓe gadariyankoɓe ɓen e yimɓe jahmiyankoɓe ɓen e ko ɓen wolata fi kodduruye. e wano misal e nanayoɓe no inna wonde wiyatake Allah majjini goɗɗo. sa wi Allah majjini goɗɗo, haray a tooñi Allah. joni wi'ugol Allah no wawi fewnude kono Allah wawata majjinde, iyadan billah, ɗum ɗo ko ɗuytugol Allah ka, ko timmingol Allah, bal ko ustugol mo, sabu ko siforgol mo ronkere wawde wadde hunde. joni noon woɓɓe ko ɗum mantorta, woɓɓe kadi ko ɗuni sakitude hande audioji mum e haalaji mum, ɓe wiya Allah wiyantake himo majjina. waɗi karamkoɓe sunna ɓe janna en andu Allahu ɗayer ɓiugol wonde Allah fewna o majjinta ko yeddugol Qur'an. yahdi man yasha'u wa yudillu, kono ɗum firitte mo fewna mo faala imo majjina. idan ko ɗum waɗi karamokoɓe wallinani ɗum firo o deeƴinirta ɓernde ma ya andu Allahu no fewnira hon ɗum yurmede makko nden himo majjinira nunɗal makko ngal. kala mo majjini ko handuɗo e majjere ko ɗum so majjini mo, kono neɗɗo on wawata
على نام قوة التصرفات أن يكون كذا وكذا بدون الله تبارك وتعالى نحن وتاون ديكو وني و توانا بروغرام الله تبارك وتعالى ودي سو فيبي كو الله فيونيمو ستوي كدي مجي كو الله مجيني لله حكمة في ذلك الله نمري حكمة كو وادي راني دون laɓɓini e nden ɗon toɓɓere ɓe yewti en kadi fi sahaba ɓen ɓe janni fi maɓɓe kadi eɗo geli ɓeɗo sahabaɓe mo andari ɓe o bonirte kala mo yiɗano usta sahabaɓe mo yiɗano aybina sahabaɓe nelaɗo ɓen mono hoyna sahabaɓe nelaɗo ɓen ya andu o bonirama dina fi hen ɗum ko ɓeɗo woni sufunu risala ko ɓeɗo woni laaɗe ndulungu dina hewtari en sina ko kamɓe dina kan waɗɗino sakiti hoore adnallah ko kamɓe kadi woni tarbiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ko kamɓe woni ne'aɓe nelaɗo ɓen ko ɗum waɗi abu zurat razi ɓe maki yo Allah yurme ɓe kala mo yiwɗa no usta no yuwa sahaba ɓen andu ko nelaɗo woni yiwde sabu hon ɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko neyiɓe wiwugol neydi ndi moƴƴari wona sahaba ɓe won tigi hoyni ko newɗo on ɗum noon Allah ne'i nelaɗo Allah waɗani nelaɗo programme no ne'ira sahaba ɓen nelaɗo neyiɓe neydi ndi moƴƴi Allah tabaraka taala andini en wonde kanko mo welaɓe radiyallahu anhum Allah no welaɓe isan ko mari probléme mari nambara ko on mo welaka mo Allah wela ko ɗum waɗi arayi andugol ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam anda ko ɓe homɓe anda qimaji maɓɓe ɗin e miyasuji maɓɓe ɗin ɗum ɗon no jeeyay ko finde nden sellinorte sen iwi ɗon en ari sharhu ko wiyete sharhu kom ka haala walla aslu sabu ko usulu ko jam'ul asli aslu ko kalima gotojo on usulu ko jam'u deftere no wiye usulu as-sunna mana lasliji sunna walla bindeje sunna on joni noon ko wiyete lasli ko hunde yalti e muɗum joni lasli ko wiyete bindere suudu ndun ko on ɗum ko sebasiman on ko ɗum waɗi woɓɓe si éthique andingol ko wiyete lasli ka dina ha ɓe wiya waya andu ko maadi ndi mahi kon e dow muɗum faami ɓena wonde ya andu hunde nden ko nde woni kon e dow muɗum ko ɗum wiyete lasli si ari ka banga dina ko wiyete aslu jamu mum on ko usul ko konko andanda hoore ma finde nden nde fof e mayre koye hoore muɗum woni ko dari finde nde wawari sellude si tawi ɗon sellari ndenen ɗo ena min miɗo selli finde min mi yetti Allah ko mi julɗo yo taw lasli makko on no mahi e dow mahande nde Allah e nelaɗo mum on mahi kon finde nden e dow muɗum ɗum ɗon ko hunde himmude nde yiɗno de yewtugol e bange muɗum ka bange andingol ko honɗum wiyete aslu ɓe jonna misal ngal ɓe wa huwa ma yubna alayhi gayruhu aw huwa ma yabni alayhi gayruhu hunde nden ko tana mayre mahete kon e dow mum ma ko hunde nden mahi kon e dow mum ɗum ɗo wiyete lasli on aw ma yatafarra'u anhu gayruhu ma hunde nden hara nde calɗinike ko nde iwi kon e muɗum no wiye lasli mayre on ko ɗum waɗi ɓiɗɗo e babajo on no wiye al abu aslul ibni ta haala arabu babajo on ko lasli ɓiɗɗo on sabu ɓiɗɗo on koye babajo on iwi isa so ɓe wiide aslu ma usul koye gandu ko konko tawata dina men kanko e hoore mum mahi si julɗo gandari ɗum hara yo wi miɗo majja dina kan hada billahi tawfiq ka sengo muqaddima ko ɗum ɗo en arayi e finan nden sohna mahinno بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين